za štap i štap. Vidiš, šema ti je ta. Znači, štap mora stajati ovako kako stoji. Čekić mora biti to da visi dolje, znači da ne padne, da nema nikakvu pomoć oko toga. Znači, viš kako kelava drži ruku, nema guranja ispod. Viš da štap stoji na rubu ove daske i da vi zavežete. A čekić mora biti. Upravo to. Tako je. Ali možemo sa špagom držati ovaj kraj. Znači držati ga ovako. Špaga ide? Ne, nema držanja. Konstrukcija koja mora stati bez vas. Ovo to tu zavezati. Ne može. Ovo sam zvicao radija ubijasno. A i mi isto. smije sam držati štapić. Možda zamisli kad smo to i ovdje pokazali, pa ugledni se jedini od zavlješta. Prilike dan u glavi, ali... Super, prikupiti Slavko. 4 minute, ja sam odmah skužio kaže. Kaj ti znaš? Da ovo neće ti držati tek. U stvari mogu vam pomoći, reći vam evo jednu riječ, težište. Pa logično. Kad si rekao drugo. Težište na kvadrat. Kad je težište? Kad je nešto težište? Fizika mi nije jača Kada mu je... A uzmeš, evo, uzmeš, ne znam. Ne diraj tu ništa. Evo, uzmeš ovoj, gdje je sad težište? Nije težište ovdje, nego je težište ovdje. Ako imate čekić, ne? Neka... Di čekić mora biti? Op. Šta? Op. Šta? Blizu. Da, čekić di mora biti? Hana još nije pod fibrom, znači to... Ali blizu si, Hana. Znači čekić mora biti gdje? Kako da peljati čekić tamo? Mislim da špaga ne smije dirati stol, ne? Da. Neka glava bude prema Znači da ti čekić ne smije dirati. Pa onda čekić može biti gore. A mora visiti. Ne, može ti dirati drvo. Evo mi zamislite čekić. Pa onda čekić može biti na stolu. Da, ne tu. Mora visiti. Aha, mora visiti. Kako špagu staviti tu da stoji?